خدا دی کر کے آنا میرا بھائی ایک کلمہ لا الہ الا اللہ اے زبانی پڑھن والی ایک لا الہ الا اللہ نو دل نال تسلیم کر کے پڑھن والی اے فرق لا الہ دا زمین آسمان دے بزرگ فرماؤندے نے لا الہ الا اللہ زبانی پڑھنا آسان ہے دل دا تسلیم کر کے پڑھنا بڑا مشکل ہے جدو مومن بندہ لا الہ الا اللہ نو مان کے پڑھتا ہے کی مطلب مومن والا کلمہ مومن پڑھدا ہے مر مصیبتاں دے پہاڑ چھٹ پیندے نے برادریاں جدا جدا ہو جاندیاں ان سمجھ لے دکھاں دے ہنیر جل پیندے نے میرے عربی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک یار جدا نام حضرت سیدنا سلمان فارس فارس ملک دے رہن والا سی ایندا مذہب مجوسی سی اگنو خدا منن والے سن اے ماں باپ دا مذہب مجوسی سی فارس ملک دے رہن والا سی جتھوں دا کسرا بادشاہ وے او وی اگ دا پجاری سی لیکن سلمان حق دا متلاشی سی حق دی تلاش دے اندر پھردا رہندا سی مارا حق مل جاوے تلاش کردا رہندا سی کئی مذہبی پنڈتاں دے کول جا کے بانا جڑے مجوسیاں دے پنڈت ہوندے سن کئی سال انہاں دی خدمت کرنی پنڈت مر جانا رحم مر جانا لیکن حق چھپا جانا دسنا نا اے سلمان پھردا رہیا ہوئے حق دا تلاش کرن والا سی لیکن حق ملیا نہیں سی مجوسیاں دے کول انہاں دے پنڈتاں دے کول حق لبیا نہیں سلمان پھردا پھراندا حق دی تلاش پیچھے پھردا پھراندا اے رسول اللہ دے دربار مدینے آیا محبوب خدا قبرستان مبارک وال تشریف لے کے جا رہا ہے ایک جنازہ مبارک دے نال رستے دے اندر سلمان نال ملاقات ہو گئی حضور نے حضرت سلمان پاک نو کلمہ اسلام دی دعوت پیش کی تھی حضور دی دعوت مبارک نو سلمان قبول فرمایا حضور نے لا الہ الا اللہ سلمان نو خود پڑھایا کیا ایسا رنگ چڑھیا سو سمجھ آ رہی ہے ایسا رنگ چڑھیا سلمان دے خبریں پھیل گئی اور ملک کے فارس تک گھر دے اندر ماں باپ دا خبر پہنچ گئی سلمان رسول اللہ دا غلام ہو گیا ہوئے کئی دن مدینہ پاک دے اندر گزارے ایک دن دل کیتا ہے ملک فارس جا کے ماں باپ نو ملا ہوا توجہ فرماوی سلمان سفر کیتا ہے فارس ملک دے اندر جا پہنچا جس گلی بازار دے اندر چلدا تھی سلمان فارس ملک دے اندر اپنے ملک جس گلی بازار چلدا ہے ان دے جڑے بیلی سن یار لنگوٹی تے برادری والے انہاں تانا مارنا شروع کیتا کوئی نال بٹھاون تے راضی نہیں ہر پاسوں انہاں نو خاموش کراؤ ادھر کی شیطان پے گیا میں تانوں اج ایک نقطے دی گل کراں آ جڑی عمر ہوندی ہے نا 8 10 12 13 بچپن تے میں لڑکپن دے قریب یہ ایسی عمر خطرناک کہ خود شیطان یہ ہو جائے بچیاں دے کول آ کے تے شیطانی دے گر سکھدا ہے گر او بھائی خود شیطان ہے نا تو آ کے سکھدا ہے کہ استاد جی مینوں بھی کسے راہ لاؤ یہ جن سے انہاں نو سنبھالنا بڑا ہی مشکل توجہ میرے رکھو وقت تھوڑا ہے جڑے ناراض ہو سبحان اللہ آکھو جڑے ذرا راضی ہو وہ ذرا دور نال چاکھو سلمان رسول اللہ دا غلام بن گیا وے جدو واپس آیا ملک کے فارس برادری اللہ قبول کیتا ہی نہیں کوئی نال بٹھاون دے راضی ہے ہی نہیں گھر آیا سلمان جڑ جاون والی ماں ستاؤن لگ پئی ہے باپ آیا تے جناب شام نو مارنا شروع کیتا ہوئے ہن ماں بھی کٹن والی تھی باپ بھی مارن والا سی
سلمان مار کھا رہا وے لا الہ دی خاطر مگر کلمہ لا الہ الا اللہ چھڑدا نہیں ماں مار رہی ہے باپ مار رہا وے آخدن چھڑ دے سلمان لا الہ سلمان فرماوندا اماں جی اے تے ہو سکدا نہیں کلمہ رسول اللہ دا میں سلمان چھڈن والا نہیں آخر ماں باپ مار مار تھک گئے کہن لگے سلمان آ گل دا تو برداشت ہوندی نہیں یا محمد دا کلمہ چھوڑ یا گھر چھوڑ دے سلمان نے فرمایا اماں جی گھر میں چھڑ جاواں گا وطن بھی چھڑ جاواں گا برادری چھڑ جاواں گا ملک چھڑ جاواں گا پر لا الہ الا اللہ میں چھوڑ سکتا ہی نہیں ہن توجہ فرماوی میرا بھائی سلمان گھر چھڑیا وے کا دی خاطر ایک لا الہ دی خاطر ایویں بولو تے صحیح سلمان گھر چھڑے کا دی خاطر ماں باپ چھڑے کا دی خاطر لا الہ برادری کنبا یار سجن چھڑے سلمان کا دی خاطر ملک چھڑے فارس دا کا دی خاطر بولو تے صحیح بھائی توجہ رکھ سلمان میرا الویک سلمان ملک چھڑے کلمے دی خاطر ماں باپ چھڑے کلمہ دی خاطر برادری چھڑی کلمہ دی خاطر سجن تے بیلی چھڑے کلمہ دی خاطر پر ساڈے کولو کلمہ دی خاطر فلم نہیں پہ چھٹ دی او سلمان دا کلمہ ماں باپ چھڑا دیتا ہے چھڑ گیا ہے ملک چھڑ گیا تے کلمہ ساڈے کول بھی ہے پر ساڈے کول تے فلم نہیں پہ چھٹ دی نہ انڈیا دی نہ پاکستان دی نہ جناب امریکہ والا دی نہ لندن والا دی کلمہ تے ہے پر فلم اپنے تو نہیں پئی چھٹ دی وجہ کی یہ میں اگے کھولاں گا اب بولو کلمے والے مرے جویں دا تو میں پڑھنے آسان ہے جویں دا کلمہ اللہ رسول نو منظور ہے پسند ہے اور ان دے تے جنت ملنی ہے او کلمہ آج پڑھ جے سلمان نو مار پئیے تے تینوں بھی سویرے پہلا لتر سوانی اپنی عورت سیرے چ مارے گا پر پڑھ انج جویں سلمان پڑھا ہے آپ جڑا پڑھنے ہے نا اپنا ہو رہے آگ سبحان اللہ تو میرا بھائی سلمان باغ سارا کچھ چھڑ کے رسول اللہ دے دربار واپس آیا ہے سبحان عرض کردہ لجبال سارا کچھ میں چھوڑ آیا یا رسول اللہ میرا گریا نہیں عربی تاجدار نے فرمایا سلمان نہ گھبراویں پریشانوں بھی نہ یہ تیرا گریا نہیں آج دے بعد ہے سلمان تو محمد دی حال بیت حضور نے فرمایا میرے صحابہ سلمان و مننا علی البیت سلمان آج دے بعد محمد دی حال بیت اے ہوئی سلمان مدینہ دی بازار کھڑے نے دل کی دے دابی زوال کی دے سلمان تیری امہ دنا کیے فرمایا اسلام ہے تیرے ابے دنا کیے اسلام ہے چاچے مامے دنا کیے اسلام ہے دادے نانے دنا کیے اسلام ہے اور سلمان جس ملک وسنا ہے پیچھے ملک دنا کیے فرمایا اسلام ہے سائل کرن لگا وجہ بتا راز کھول سبب بتا ماں باپ دنا پوچھا اسلام چاچے مامے دا اسلام دادے نانے دا اسلام ملک دا اسلام سلمان راز کیے حضور دے سلمان نے فرمایا بیلیا جدوں دا اسلام میں جایا اسلام رہ گیا ہے باقی رشتے ختم یا رسول یا علی یا حسین حق سلمان نو ماں باپ کر دیتا ہے بلال حبشی نو کلمہ پڑھا ہے تو کافرہ مکہ دے گسیٹے بازاراں دے اندر لوہے دے سریے گرم کر کے داغ دیندے سن مقداد نو حضرت مقداد بن اسود حضور دے صحابی نو کافرہ کلمہ جدوں نے پڑھے ہے نا حضرت مقداد نے کافرہ کی کیتا ہے غلام سی انہاں پھڑ کے نا 3 دن برابر مارا ہے
ایک کافر کوٹ رہا ہے تھک گیا، دوسرا آ گیا بدل گیا، تیسرا آ گیا بدل گیا، تھک گیا ٹر گیا، 10واں آ گیا، 20واں آ گیا، 25واں آ گیا، مار مار تھک دے رہا ہے، بدل دے رہا ہے۔ پر مقداد فرماندے نا میں مار کھا کھا میں نہیں تھکیا، ایک دن گزر گیا، ایک رات گزر گئی، دوسرا دن گزر گیا، دوسری رات گزر گئی، تیسرا دن گزر گیا، تیسری رات گزر گئی، 3 دن 3 راتاں برابر مسلسل مار کھاندیاں گزریاں، کافر مار 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 گئے تھک۔ اللہ وہ جوڑ کے کہنے لگے سلمان اب مقداد پتہ نہیں یار کس مٹی دا بنے ہیں تو تے مندا ہی نہیں۔ اگ کے نا انہیں اگ بالی، اگ جو موٹے موٹے انگارے بلن لگ پائے نا انگارے، سلمان حضرت مقداد پاک کہندے نو اے عمر انہیں میرے کپڑے اتار کے، کپڑے جسم دے اگ دے اتے کانڈ بھرنے میں نو لٹا دیتا ہے، اگ دے انگاراں تے میری کانڈ ساڑ گئی، چربی پگھل گئی، خون بہ گیا، خون بہ گیا۔ پر مقداد فرما دین عمر میں لا الہ الا اللہ نہیں چھڑے۔ اللہ سلطان فرمایا عشق دیا ہٹا دا بالڑی ادے عاشق پہ سکھیندے سٹ کے جانی او جگری وچ آرا بانگ کباب تلیندے سرگردانی او پھرانی ہر ویلے خون جگر دا پیندے ہوئے ہزاراں عاشق باہو پر عشق نصیب کہیں دے